озған екен. Bu ömür diyenleri Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Bu ömür diyenleri Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Yürek şaba tulparatay Aşkına ol kayadır Yügeningni kız yüregim Kız olama bol sabır Bu ömür diyenleri Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Bu ömür diyenleri Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Salam Ufa! Ömür yolu uzun bulsun Yazsın elle şabarığa İrenilgen indi hazır Bora bulsa da şabarığa Bu ömür diyenler Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Bu ömür diyenler Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Bu ömür diyenler Orbası da şanası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Nıgrak itip tıtınası Şabası da şabası Ненде мында настрой бүгін, ненде настроение көрініп тұра әйбәт. Нешік әйбәтме? Әйбәт настройғыз бек яқшы ұшай меңа. Рахмет, уфалылар. Бұл менің юбилей концертім. Юбилей концертім, қадірлі достар. Шының білән келдім. Юбилей дегеш бір гіне юбилей түгел. Bir güne юбилей түгел, 4 юбилей. Ол кел шулай қабатланып, менің юбилейға туры келіп баралар алар. Менің бұйыл деп әйтеген узған октябрьның 11 октябрьда толды 60 яш біріншісі. Әтеге толды март айында 100 яш. İcatыма жырлай башлағаныма 35 ел.
Һәм Рүзилә белән бергә торып, яши башлавыбызга бергәләшеп, шулай ук 35 ел. Мен беренчедән менә шушындый көнгә килеп җиткәнемгә Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле булсам, иң элек менә шушы юлга бастырып, халкыма хезмәт иттереп мине гомер буе яшәткәне, эшләткәне өчен рәхмәт. Һәм иң мөһиме, Аллаһы Тәгаләнең мин хезмәт итә торган бәндәләренә рәхмәт. Менә сезгә рәхмәт, кадерле дуслар, халыкка рәхмәт. Менә мин ничә еллар киләм Уфага, гел шулай каршылыйсыз, мин аны бөтен шәһәрләрдә дә сөйләп җөрим. Әз генә ни булса, настроениеләр булмас. Менә Уфалылардан үрнәк алыгыз. Моның белән дә сезгә рәхмәт монсы эчендә. Гомумән рәхмәт, халык! Şişmeler gibi saf hislerim jırıma tolpına jırım koynar şişme bulsa tatlı suyun üzüm içmi verir idim hizmet siyeni halkıma jırım koynar şişme bulsa tatlı suyun üzüm içmi verir idim hizmet siyeni halkıma Kıyaş nurları bulup Urelimin'im Kungelim törüne Yürek jırlarımı da şulay Kıyaş kebek yaktı nurlar Sipsin idi Tuğup üsken jireme Yürek jırlarımı da şulay Kıyaş kebek yaktı nurlar Sipsin idi Tuğup üsken jireme Yürek jırlarımı da şulay Kıyaş kebek yaktı nurlar Sipsin idi Tuğup üsken jireme Yürek jırlarımı da şulay Kıyaş kebek yaktı nurlar Sipsin idi Tuğup üsken jireme Sipsin idi Tuğup üsken jireme Мен әйтәм, 60 яшькә җитеп, кеше өчен
иң кирәкле, иң мөһим дип саналган әйберне аңладым. Ул да булса, һәр вакытта да канәгать булу, шөкер итү. Нәрсәң бар, булмаса да шөкер итәргә, булса да шөкер итәргә. Гомумән, нинди ситуациядә дә канәгатьлек хисе буларга тиеш. Һәм кеше шушы канәгатьлек белән бәхетле дә, материальный белән бәхетле була алмый. Ул алган сайын кайберге ияләнәсең, моңа ияләнәсең. Канәгатьлек хисе һәр вакыт бәхетле тота кешене. Шуңа күрә теге бер хатын канәгать дигәч искә төште. Көзгегә карый да зарлана. Ирене зарлана. Кара шушы 2-3 елда ди. Шишти картайып беттем, битемне җыерчык басты, күз төпләрем асылынып төште, 2 як чыкты. Мен депрессиядә, әйтмәң ахат, бер җылы сүз син. Субханалла, хатын, Аллага шөкер дип әйт. Аллага шөкер дип әйт, әле синең күзләрең бик әйбәт күрә икән ди. Менә зарлансаң сиңа. Һәм дөрестә, без шөкер белән яшәргә тиеш. Һәм хәзер зал белән, менә шушы зал белән бергә, бөтенебез бергә Аллага шөкер дип 3 тапкыр әйтәбез, шунсыз дальше бармыйбыз, әйтмәсәгез. Аллага шөкерне әйтәбез хәзер. Мен Аллага дим, сез шөкер дигез. Мен Аллага дим, сез шөкер дисез. Киттек, башладык. Аллага әйбәт, но бик әйбәт түгел. Аллага әйбәтле шөкер. Şeker çeşek atı, kungel kıreydir
kire koydu İki gölümde bir şükür çeşek otu Kungel köreytirsin yeşillik kire koydu Rahmet. Подъезд üstünde iki evi otura. Birisi ayta, biraz o'tirg'ach ikkinchisini. Qarali, menim ismim nechigadi deydi. Tugisi bek qotib o'ptiray menga. O'ptirib qarab turadi. Senga bek srochnomi deydi. Mana xatir bormi sizning? Ha? Ufada bormi hali xatir? Tataristonda почти bitib kela. Mana bundağı o'tirgan bugun shunday bugun bizga tiyaninida hurmatlarga kerak, qararga kerak, bolalarni qararga kerak, onuqlarni qararga kerak, kimlardir onuqlarning bolalarin qarab yatuvchilar bor. Hem shuluq vaqtda o'zimizni de qararga kerak. Shunga ko'ra o'zing formada bo'lmasang nechik tiyaniga halim bilasan olarni nechik etib tarbiyali olasan shulay bit. Shunga ko'ra biz shunday bugun, mana bu bugun, bizning bugun deb aytaman men. Shunga ko'ra bizning ali atiyanilarimizning qaysidir yolg'iz, deymi? Shundaylar bular, barabar kimdir yolg'iz qola. Shunga ko'ra yolg'izlarning begrakda halim bilirga kerak. Ularga bilasizmi necha so'z jida? Faqat ikki so'z jida. Kanatları koyalır tüsülü Bağlamı seni gelip gitsen İsen mi eneyim deyip Yalmayıp halime bilsen Yalmayıp halim bilsen Terezeden terezege Yürüp ömrüm öter Öyle unuttun mu bana
Әнкәң бит сине көтер. Картлык килмәс дип уйлама, ул бик тиз килеп җитәр. Пешкән ашларын ашамый, әнкәң бит сине көтер. Әнкәң бит сине көтер. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп гомерем үтәр. Әллә оныттыңмы, балам, әнкәң бит сине көтер. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп гомерем үтәр. Әллә оныттыңмы, балам, әнкәң бит сине көтер. Синнән берни кирәк түгел, синнән ике сүз җитәр. Бәлки килеп китәрсең дип, күңел бит өмет итәр. Күңел бит өмет итәр. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп гомерем үтәр. Әллә оныттыңмы, балам, әнкәң бит сине көтер. Тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп гомерем үтәр. Әллә оныттыңмы, балам, әнкәң бит сине көтер. Әнкәң бит сине көтер. Мен өзім ғөмірім бойы иреклі хезмәт итәргә яраттым, чөнки ирекле эштә авырлыгы да, җиңеллеге дә үзеңнеке. Ирекле булуга не җитәр. Ирекле. Менә ирексез булып карадык бит. Ирексез торып яшәп карадык. Әле бу бөтенләй ирексезлек түгел, кадерле дуслар. Бөтенләй ирексезлек булмады. Бөтенләй ирексезлектән Алла сакласын. Теге бер губернатор гади булып күренер өчен дипме инде, халык та күрсен әле мине дипме, трамвайга утыра. Трамвай белән йөрим әле ди. Трамвайга утыра губернатор, бара бер остановка. Икенче остановкада таякка таянган бер әби керә. Әби килеп керә, губернатор шалт урыннан торып, "Утырыгыз, әби." Урын тәкъдим итә. Әби күрәзәче булып чыга. Күрәзәче булып чыга. Рәхмәт, улым, рәхмәт ди губернаторга. Әле син утырырга өлгерерсең дип әйтте ди. Алла, сез кул чабасыз, диме? Чабыргамы монда, чапмаскамы монда? Монда мөгаен чабырга кирәкмидер, чөнки берәүгә дә дустыңа да, дошманыңа да күрсәтмәсен ирексез калуны.
Шуңа күрә кеше бәхетеннән көнләшмичә, кеше кайгысыннан көлмичә яшәүгә ни җитә? Мин ышанам әле таңнарга. Таңнар сыйып уятты да, төннәр моңы качып киттеләр. Маңгаема еллар бер-бер артлы, кайып чигү чиктеләр. Кеше бәхетеннән көнләшмеймен, кеше кайгысыннан көлмеймен. Көзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмим. Төнгә әйләнгәнен вакытта бит инде аңларга. Тик һаман да бала чактагыдай мин ышанам әле таңнарга. Кеше бәхетеннән көнләшмеймен, кеше кайгысыннан көлмеймен. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмим. Жырларымны дұға итеп, таң нұрына түріп қарадым. Мин бит якташ, сердәш, моңдашыларым, ихлас сөю белән яратам. Кеше бәхетеннән көнләшмеймен, кеше кайгысыннан көлмеймен. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимен. Кеше бәхетеннән көнләшмеймен, яз килгән дип шаулап йөрмимен.
Bir gün klассташны очраттым. Эшкә генә укып җырый торган малай иде инде ул. Гомумән, мәйтем, ничек соң хәлләре? Эшең бармы? Хәзер бит эш белән проблема. Эш белән занятость белән. Бармы синең занятость? Аллага шөкер ди, иртә белән офис ди, көндез ресторан, кич сауна ди. Кара мен әйтәм, эшкә генә укыганы бу дим. Миндә кеше бәхетеннән көнләшмим дим үзем менә. Кырт керә бит ул, әзрәк. Әз булса да кереп ала. Шуннан мен әйтәм, туктала дим. Мен иртә белән офис, көндез ресторан, кич сауна миңа кирәкме соң бу? Бер мизгел эшендә шундый уй килеп китә. Миңа бит бу кирәкме? Мин уның урынында булмасым дигәч, шуннан соң кеше бәхетеннән көнләшмим килеп чыга. Ничек соң синең нинди эштә эшлисең син дим? Мин ди таракан агулаучы ди. Менә әзрәк тагын эшкә җылы кирип китте. Менә җегет кешегә мин әйтәм, любой эштә тотып эшләргә мөмкин. Үзеңнеке ул килеп чыга дип аны юаткан булдым инде. Һәм шулай да ул. Дөрестән дә шулай. Хәзер мин сәхнәгә чакырып чыгарачак җырчы, нәкъ шундый җырчы. Ул авылда да яшәргә мөмкин, шәһәрдә дә. Ул шофер булып та эшли ала, ул җырчы да. Ул туйларда алып бара, гомумән бөтен эшкә булган безнең Илгәрәй сәхнәдә. Каршылыйк әле мотор итеп. Шул ак җепләрдән генә кешеләргә биргән язмышлар гомер юлларында булып куя төзәтелә алмас ялгышлар шуңа күрә була үкенүләр йөрәгеңне телеп алырлык җиңәр өчен язган язмышларны кирәк дуслар бик зур сабырлык була белсин сабырлыкны сары алтын диләр төбендә сабырлыклар сорап түзә берсән күңел гөлең сулмас бүгендә Сабыр булыйк, дуслар, тырышыйк без. Юкны барны уйлап йөрмәскә. Язмыш биргән борчу сагышларда. Юк сәбәптән башны имәскә. Була белсин сабырлыкны
sarı altın diler tülünde. Sabırlıklar sıra düze versen, Kümül gülün solmaz bugün de. Sabır boy, sabır boy. Örülmüş o ak jüplerden gene, kişilerge birgen yazmışlar. Бигіз рахмет, хөрмәтле тамашачылар. Шыннан да кайчандыр зур сәхнәгә беренче адымнарымны атлаган вакытта 9-нчы класста булганда әле беренче тапкыр Габделфәт абый мине үзе белән гастрольләргә алып чыгып китте. Аларга мин бик зур рәхмәтлемен, минем укытучыларыма дип әйтим әле. Көчле алкышлар биреп алыгыз әле Габделфәт абыйга һәм Рүзилә апага. Her biribizge бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек теләп, чираттагы җыр бары тик сезнең өчен. Күзләремдә синең йөзләрең, bir кулыңны кулыма, parlap үтте ике
Ай, бик зур рахмет туганнар. Бик зур рахмет шын күңелдән, шын йөрәктән бик зур рахмет сезгә. Инде менә мин 1 ел эшләп алган булсам, чираттагы җырчыны шушы сәхнәгә чыгарасы җырчы 15 ел дәврендә Габделфәт абый белән бергә эшләп килә. Кем дип уйлыйсыз? Рафина Ганиуллина, каршылыгыз. Әйдәгез Рафина, бирәле кулларыңны. Olasımda gidesin Mikrofi haladinle de Kilmigen bilesen Yüreğimden yardısın Sıramış alasın Minim yürekten yardısı Astı gel alıp gitse bana Düz alır mı gönül kuşlaşmış arası Bir mizgil yarılgan yürekne Yalğavat istü gel Yüreğimden yardısın Alasın da gidesin Ayrılık minutlarında Kimler bilgen gilesin Yüreğimden yardısın Astı gel alıp gitsem onu Düz alır mı gönül kuşlaşmış arası Bir mizgil yarılgan yüreğine Yalğavat istü gel Yüreğinin yardısı Astı gel alıp gitsem onu Düz alır mı gönül kuşlaşmış arası Bir mizgil yarılgan yüreğine Yalğavat istü gel Yüreğimden yardısın Alasın da gidesin Менә беләсезме, сезгә ничек тоеладыр, миңа калса, ир-ат артистларга, хатын-кыз артистларга караганда күпкә җиңелрәк бу тормышта. Менә әйтик, Габделфәт Сафин кетердәп торган аппак күлмәкләре белән елмаеп сәхнә уртасына чыгып баса. Шул вакытта, хөрмәтле хатын-кызлар, мин бит сезне шундый яратам дисә, залда отыручы хатын-кызлар шундук иреп китәчәк. Менә хәзер күз алдына китерегез, мин шушлай сәхнә уртасына чыгып басып, хөрмәтле ир-атлар, мин бит сезне шундый яратам дисәм, ох, ничек ир-атлар кул чаба миңа, Без хатын-кызлар шундый инде үзебезне генә яратканны яратабыз. Шулай да, менә минем бүген шушы сәхнәдә Габделфәт Сафинга улы рәхмәтемне белдерәсем килә. Мин менә шушындый затлы залларда,
зауыклы тамашачылар өчен җырлавым белән бик бәхетле. Токмаклап алабызмы, Уфа? Токмаклар яратасызмы? Әйдәгез алайса бергәләп җырлыйбыз. Менә ике Ринат арасына басып җырлыйм әле бүген. Хыялларым тормышка ашсын иде, Алла бирса. Сандугачларны санадым исәбен тутырырга. Әйдә алма бакчасына сөйләшеп утырырга. Сандугач баласы алмагачы шыгында, ышкынмаслык итеп бәйлим мин сине гыйшыгыма. Сандугач баласы алмагачы шыгында, ышкынмаслык итеп бәйлим мин сине гыйшыгыма. Сандугач куныган киртәдән кисеп алдым шырагач, ярын тартып алган идем кире бирдем җылагач. Сандугач баласы ұша-ұша талшыга, юаш булсаң бәлсез диләр, устав булсаң даншыга. Шулай бит! Сандугачлар кунып сайрый гелем дип, матурлык сатып алалым синең белән йөрим дип. Сандугач баласы басмада түгел әле, сезнең сөйгән ярыгызны господа түгел әле. Сандугач баласы басмада түгел әле, сезнең сөйгән ярыгызны господа түгел әле. Уфа бергәләп җырлыйбызмы? Киләсе куплет бик гади. Минем белән бергәләп сайрый дип җырлап утырыгыз әле, ярыймы? Әйдәгез бергәләп. Сандугачлар сайрый башлады. Сайрады да ташлады. Сандугач баласы канаты тимгел икән, син ташладың мин яраттым, кулларым җиңел икән. Сандугачның балаларын санап чыктым 50. Дошманнарга ачу итеп сөяргә ләйсәп. Сандугач баласын сайратып карыйг әле, вакытлыгына булса яратып карыйг әле. Сандугач баласын сайратып карыйг әле, вакытлыгына булса яратып карыйг әле. Вакытлыгына булса яратып карыйг әле. Вакытлыгына түгел гомерлек булсын сөйләрегез. Чәчәкле җиләкле кояшлы, яшьлекнең иң матур көннәре. Дөньяда чибәрләр күп тә бит, арада юк сиңа тиңнәре. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер кайчан, кулларым үрелмәс сүрелмәс. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Беркемгә бер кайда бер
кайшан, кулларым өрелмәс, өрелмәс. Мен сиңа аппагым җанашым, матурым дип кенә дәшәрмен. Һәр вакыт янымда булсаң да, мин сине сагынып яшәрмен. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Дәртемгә бер кайда бер кайчан, кулларым өрелмәс, өрелмәс. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Дәртемгә бер кайда бер кайчан, кулларым өрелмәс, өрелмәс. Бәхетле итәргә теләсәң, күзләрең елмаеп карасын. Күзләрең елмаеп караса, ташларны эретә карашын. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Бәлкемгә бер кайда бер кайчан, кулларым өрелмәс, өрелмәс. Нур чәчеп торучы кояштай, йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс. Бәлкемгә бер кайда бер кайчан, кулларым өрелмәс, өрелмәс. Бәлкемгә бер кайда бер кайчан, кулларым өрелмәс, өрелмәс. Кулларым өрелмәс дигәч, минем музыкантларым искә төшә. Нишләптер? Ну, талантлылар үзләре сүздә юк. Менә бик талантлы музыкантлар. Чөнки мин алар белән күптән эшлим. Ләкин кулларым өрелмәс дигәч, берсе дә менә монда 99%, бер генә никахлы кешеләр түгел. Миннән калганнары. Бу гаеп итеп әйтү түгел, һәркем үзенекен сайлый, үз яраткан. Менә минем тавыш яздыру студиясе җитәкчесе Фәнис Мортазин янына киләм менә. Фәнис Мортазин 22 ел без бергә аның белән тавышны яза. 3 тапкыр өйләнде, икенчесе белән яши. Менә феноменальный, феноменальный. 3 тапкыр өйләнә, ну икенчесен ярата. Өченчесе аның яшәрәк булырга тиештер дип беләм инде мин. Ләкин менә икенчесе белән гомер итәләр Фәнис Мортазин. Менә аннан гына түгел, 22 ел без бергә икән. Менә күпме җырларны телевидение, радио өчен яздырган, социаль челтәрләрдә аның язмасы. Шуңа күрә мин Фәнискә рәхмәт әйтәм бүген бөтен халык алдында шушы яшемдә. Рәхмәт сиңа, Фәнис. Рәхмәт. Рәхмәт.
Әміне баяншыбыз Ринат Валеев. Валеев Ринат. Фәнистен айырмалы боларақ ол айырылып тұрмай добавить етіп кіре бара. Ике хатыны бар никахлы, һәм 9 баласы, 3 анығы бар. Ринат Валеев. Феноменально. Бұл шын мұсылман, мындай боларға керек әлі. Андай боларға керек, Молодец, мен сұқланам. Меннен болмай бұл. Аны қадды. Бек көп бет ол. Аны мұнда әлі бірсі білән. Міне аның янында еш Ринат менің білән нешені 7-8 ел ішлей. Ринат Насыров, ол да қалышмай. Ринат Насыров. Әлі мен айтам, Ринат абиыңнан жырағырақ расстояние қалдырмайтам. Әлі бір гіне айырылдың сен, дейм. Шаң көре ора қалсын әзірек. Міне, енді автор башқарушы, композитор һәм кейінді сөзлерінде өзі язушы, өзі жырлаушы кішіге ғұмуменде айырым шартлары керек. Шылай бет, ол особенный кішілер. Міне Хамид Мәткәримов, икенші никахы білән бәхетлі. Хамид Мәткәримов, Хамид автор башқарушы. Әбілі Шоқмағыш егеті Болат Исмағилов нің әлі никахлашқанына бір гіне ой. Шоқмағыш Болат Исмағилов әлі ол сізге мотор етіп, маңлы етіп, жырлап та көрсәтір. Мұнда біз аның білән икебіз гіне еш егетлер. Мұнда Светлана тұра. Ғайнетдинова Светлана. Менің білән 26 ел бірге. Светлана, рахмет. Міне, аның яшында біліп болмай. Сұраған да yok. Но мен аны білем, музыка мәктәбінде оқығанда 16 яш әлі толмаған еді. Шуннан олып кеттім мен аны. Міне шунда гитара ауыр деп жергені әлі есті. Шуңа күрә меңа бек рәхмәтлі. Шул күннен берілі менің білем бірге бүгін үйлендірем деген үйлендірілік малайы бар. Садикка яри тұрған қызы бар, шуннан шамала қыз енді. Светлана Ғайнетдинова! Міне бүтінесіне өрнек етіп қоям. Рафина міне әлігін әжірлап кіріп кетті. Ғани Әулина 15 ел менің білән бірге ішлей. 3 малай өстірі. Ауру әнесінде қорарға уақытын таба. Менің бір концертні үзгені yok, бір түшкіріп, бір жіткіріп қарағаны yok. Менің білән ішлегенде. Рафинаға да рахмет етігелі. Міне ең премьерный ғайлы. Міне мен шылай дейм, әмәләкен, әр кім өзінің яратқаны білән ешәрге құқықлы. Мен шуны әйтем. Әйтті меңа, қызыл миләш, телефоннан язып сөйләш. Үз ярыңны табар үшін, шын еректен әйді күреш. Қаршылығы, менің тұрмыш қаршылығы, сөз қаталымый ғазапланам, ол сезіме мен қияланам,
Kızılım iyileş, kızılım iyileş, bir şemine cünlük iyileş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, yalgızlıktan işlim seredeş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, bir şemine cünlük iyileş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, yalgızlıktan işlim seredeş. Eyttimina kızılım iyileş, telefondan yazıp sileş. Öz yarını tabar için çın yürekten neyde köreş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, bir şemin özünlük iyileş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, yalgızlıktan işlim seredeş. Kızılım iyileş, bir de giyineş, seni meniki diye benedeş. Kışlarda bir parlı parlı, beres ağlar belen süreleş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, bir şemin ağacını giyineş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, yalgızlıktan işlim seredeş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, bir şemin ağacını giyineş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, yalgızlıktan işlim seredeş. Kızılım iyileş, kızılım iyileş, yalgızlıktan işlim seredeş. Muzikantlarga rahmet aytib men nokta qo'yam. Hem Şallı'da yaşaучы şair Filuz Hisametdinov menga şaltırata bir vaqt Abdülfatti Mintimir Şaripovich Şaymiyev'nin yazmışı turunda, onun yaşagan ömrü turunda şiir yazdım dey. Ona özüne ko'rsatdim o'qib, bek ışattı dey. Şuna ki yazırga kerak dey. Hem jırlar içinde sana koştu dey Abdülfat. Kabirsen jırlap da berek, keyin de yazdırta deyip aytdı degeç meni qanatlar üstü, çünkü bek ihtiramga layıklı şahısıbız. Köpten tövül indi adam halal cefeti baqaylıqqa koştu. Şuna göre mine bu Ok Paraxod degen jarını bağışlayım. Mine şuşu özümüzün Tatar dünyasının legendar şahısına Mintimir Şaymiyev'ga Ok Paraxod. Şol idilde nurları cemeldeşe, yumuşak jiller tarı çeşmeni. Seni uylap ötkenlerge qaytam, nazga türdün yürek türmeni.
жырлайсың, ялайсың да келіп, юғалттым шол үйрек кейтеледі. Ұнытылмам бәхет құшым сені, сен хаманда исән шикілі. Бір жырлайсың, ялайсың да келіп, юғалттым шол үйрек кейтеледі. Ұнытылмам бәхет құшым сені, сен хаманда исән шикілі. Ақпарахат, ақлық сақлық хесі, хатирелер назылай көңіліні. Ақ долқыннар yoldaş болды иркем, бәйледілер бізінің ғөміріні. Бір жырлайсың, ялайсың да келіп, юғалттым шол үйрек кейтеледі. Ұнытылмам бәхет құшым сені, сен хаманда исән шикілі. Eslәремдә кабатланмас инде, яшьлегебез калды еракта. Мен һаман сөю диңгезендә йөзәм әле ап-ак карапта. Бер жырлайсың, ялайсың да шол үйрек кейтеледі. Ұнытылмам бәхет құшым сені, сен хаманда исән шикілі. Бір жырлайсың, ялайсың да келіп, юғалттым шол үйрек кейтеледі. Құшым сені, сен хаманда исән шикілі. Ұнытылмам бәхет құшым сені, сен хаманда исән шикілі. Сен хаманда исән шикілі. Әти біліп тұра, қойсы шәһәрден қойсы шәһәрге көшесін, Уфаға барасын білгеш, меңа шушы хатны тамашашыларға жеткізелі дей. Әлі yazып берді, чөнки 2 айдан уже 101 була, март айында.
Март айында иде. Мен аның язганын сезгә җиткезергә булдым. Чөнки бу да төшереп тә алалар, аны ул карый һәм шуның белән бәлкем мин җиткезгәнне сезгә күрер дип ышанам, Алла берса. Татарстанның халык артисты, халкыбызның яраткан җырчысы Төпчек улым Габделфәткә. Көзге салкын көннәрдә тусаң да син, күңелең җылы, саф синең. Күңелеңдәге жан җылысын биреп, халкыбызга хезмәт итәсең, халык артисты исемен лаяклы йөртәсең. Адәм баласы гомер буе бәхет эзли, аны табарга тырыша. Моңа ирешү өчен төрле юллар үтә. Син дә үз бәхетеңне җыр сәнгатендә һәм нәшрият өлкәсендә таптың. Шул тапкан бәхетеңне югалтмыйча яшәргә Ходай насыйп итсен сиңа. Салкын көздә тусаң да син яз кояшы һаман күңелеңдә. Һәр вакыт йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Җырла улым, һаман җырла. Татар халык җырларын, Уфалла арбалары җырларда гына калып торсын. Ак күлмәкләр тузмасын, шияләр һәр вакыт пешеп торсын. Синең концертларыңа яратып йөргән барлык тамашачыларыңа улуг рәхмәтемне җиткерәм. Теләкләрнең кайсын теләсәм дә, аз булар күк синең хөрмәткә. Аяз булсын күңелең күге, мин каламын шушы теләктә, синең әтиең. Әти халык җырларын сыраган, шуңа күрә Уфага килеп, әйдәле бер халык җырын Фәнис җырлап бирик әле. Халкыбызның авылы көе. Ринат кая. Hala Ufanın başlarına barıp kelebele. Hala tepe üstten kızlar gile. Güller
Сен кетмейсің менің келуімні, келгенде болмайсың. Мен де сені сағынмын шекілі, ләкин ұнатылмайсың. Кімсің менің үшін сүйген ярымы әлі? Сүйеркенмен аңламаймын яратам, деп әйтірге тілемеймін, яратмайм деп те айта алмайм. Кімсің менің үшін сүйген ярымы әлі? Сүйеркенмен аңламаймын яратам, деп әйтірге тілемеймін, тек яратмайм деп те айта алмайм. Текшірмейсің, ғайып ізлемейсің, өпкелемейсің місің, ләкин өзің менің хәлләремді әйтмәсәм дә біләсің. Кімсің менің үшін сүйген ярымы әлі? Сүйеркенмен аңламайм яратам, деп әйтірге тілемеймін, яратмайм деп те айта алмайм. Кімсің менің үшін сүйген ярымы әлі? Сүйеркенмен аңламайм яратам, деп әйтірге тілемеймін, тек яратмайм деп те айта алмайм. Барлылар да күләшерләр иде, йөрәгебез туңмады. Буш вәгъдәләр биреп бер-беребезне алдап йөргән булмады. Кімсің минем үшін сүйген ярымы әлі? Сүйеркенмен аңламайм яратам, деп әйтергә теләмим, яратмыйм деп те әйтә алмыйм. Кімсің минем үшін сүйген ярымы әлі? Сүйеркенмен аңламайм яратам, деп әйтергә теләмим, тик яратмыйм деп те әйтә алмыйм, тик яратмыйм деп те әйтә алмыйм. Күңелләргә сөю килгәч, яшәрсең дип язлар сайын, бергә йөргән тау битенә утыртып без сыйфа кайын. Килде кошлар җилләр алыр, ә мин янып сөйәм идем. Шушы кайын төбендә син, мин башканы сөйәм дидең. Ат кайын
yaşa Baramazsın bizge Yüreğin saf senin Birişmezsin kızga Akbayın, yaş koyun Sen ölüme yaşasın Senin saf suyun Her yazda yaşasın Süyem bidin senin başkanın Şalla koydu sifayın İsenmedi milyarızın Dilem ana her gün sayın Buradan bugün yaprakları Koyular bizimizge Nige elini sargaya İrde eli salgın bizge Akbayın sen yaşa Baramazsın bizge Yüreğin saf senin Birleşmezsin bizge Akbayın yaş koyun Sen ölüme yaşasın Senin saf suyun Her yazda yaşasın Ulek koyun, zifa koyun Rencet bitayinde bizge Unutmadı suyuvenni Arı gibi benim kuzge İler yazılar dağ bitine Bizeler ruhlar yıl sayın Bitsin güne yeşermesin Kişer bizni kişer kayın Akbayın yaş koyun Nik bizden gidesin Nik mine ömürge Seni yalğız edesin Akbayın rencime Pişirsin payını Biz süyep bilmedik Biz bugün ayrı
tezreklerini arıyor tabi. Eyden bir şey tezrekle. İyi, bir şey tezrekle, oylar. Ah şef, yigitler şef. Nesi? Şef, üzülesiz. İyi. Ya tabii bir zamança da gerek bütün. Zamança. İyi, bir Eyden bir zamança ciber hele. Vatanım Başkırtıstan, Yemen'sinin kırları. Ebimin diye Kazakistan.
Kazakistan kulağında şınlı jırları Bilmin niye Kazakistan kulağında şınlı jırları Hey Kaşık ufak kızına ah yüreğim tuzuna Kara kaşım güzelim özgeleme özegim Hey İsime düşken sayın Du 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 Hey ay gini Kazak dallası Güzel iken kallası Beteriydi köngülüm yarrası Tağın şundan işik barrası Beteriydi köngülüm yarrası Tağın şundan işik barrası Hey Kaşık Kazak kızına ah yüreğim tuzuna Kara kaşım güzelim özgeleme özegim Hey İsime düşken sayın Du 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 Hey kütme dur kız gelirimin Turgaylar bilen birge Kökte kışlar jirde dostlar Ta tuturmuş dillerler bizge Kökte kışlar jirde dostlar Ta tuturmuş dillerler bizge Hey Kaşık Kazak kızına ah yüreğim tuzuna Kara kaşım güzelim özgeleme özegim Hey İsime düşken sayın Du 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 Seni ko'rabilsam ketdi bolashaqda o'skanda Aytolmadim yaratam deb to'g'ri tapqir o'pgan edi So'z qo'yishda ayrilmasqa og'ir deyib kutganda Bir kimga da bermamin deb va'da berdim ketganda Yüreğimde uğrun aldı mengelikке mehabbat Yağmur bulup yağsın sana suyu için gelir rahmet Dik yirakta ufuklarda kaldı ulu söyüller Elde istesin minike min sineke diyorlar Sende minde ikimizde nasip bulgan bu tenge Yazdım iken ömürlerine ukenipler uterge Gel bir soru kabatlana uzeklerine özgeller Nige bulgan bəxtlerini saklamadık bergeller Yüreğimde uğrun
орын алды мәңгілікке мәхәббәт. Яңғыр болып яусын сеңа сүйу үшін келер рахмет. Бик ерақта ұфықларда қалды ұлы сүюлер. Әлде істесін менекі, мен сенекі дейулер. Үтә ғүмір үтә шулай бір көрерге телміріп. Яшілігіме қайтар едім тұмырылып егіріп. Кірсіз яшілік мәхәббәтін ұнатып боламысың? Ойлап тауғы сүйулеріне көңіллер қоямысың? Йөрәгемдә урын алды мәңгелеккә мәхәббәт. Яңгыр булып яусын сиңа сөю өчен гелер рәхмәт. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истәсин минеке, мин синеке диюләр. Йөрәгемдә урын алды мәңгелеккә мәхәббәт. Яңгыр булып яусын сиңа сөю өчен гелер рәхмәт. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истәсин минеке, мин синеке диюләр. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истәсин минеке, мин синеке диюләр. Сексен яшіге бері өзін айта құрметлі Ғабділфәт Сандуғашыбыз құтлайбыз сізні матур юбилейіңіз білән тілейбіз сізге қырыштай сәлемәтлік ұзын матур ғұмыр ғайлы бәхетті рүзиләгіз білән тегіз тұрмыш балалар шатлығы көріп шатланышып яшәуіңізні тілейбіз маң шешмәгіз бірде сайықмасын кемемәсін амин біз сізні бекте яратабыз бәхет шатлықлар тілеп Фәғилә Раилә Уфа апаларығыз деген емен Заказ. Яра икенче чыгышыма укырман. Булдымы сезнең? Булды, бауырсакны алыйм да китим инде мин сездән. Так, сезнеке, стишсәң әлкәш. Ярар. Әйтмәсәгез дә ярый, бүләктән кирәк миңа.
поле чудес. Ярай апа, қызды ала тұрамыз. Рахмет. Түштімі? Келем алайса? Әйе. Sizni şen күңелдән матур җырларыгыз белән 200 километр Павловка бистәсеннән килеп җиттем. Әйе. Жан тынычлыгы, балаларының игелеген күрегез. Менә сезгә Кыш бабай, бездә бит кар күп. Кыш бабай яңа килеп җитте. Саф һавалар, мәдрүшкәле, баллы, үзем кулларым белән җыйган варенье. Җиләк вареньесі. Олайын тезірек. Я отырсыз банкысы. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет. Қоян берлі келгенсіз деймі. Тағым бар мәлләнді. Тағым бар. Ярай. Бек зор рахмет сізге. Ярай, ешен зор. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет. Ярай. Бек зор рахмет. Бек зор рахмет. 200 километрдан келген. Мен өлі қотын айты, жырлаудан тоқтағаш дей, тоқтарсың енді дей. Қоя тоқтайсың енді мұнда? Жырлардан тоқтағаш дей, мәдрәсәге оқырға кірісің дей. Қотын айты. Қоя мен айтым, әлі менім жырлаған жырларымны қобат яңартып жырласам да, тағын 35 жыл керек мен әмейдім. Әлі тоқтамайым. Дұрыс айттым ба? Мәдрәсә әйбәт нәрсә? Мәдрәсә әйбәт. Ислам дini бізді нашарлыққа үйретмей. Ол хаман бізді үмітке алып бара. Мене бір қойшанды үмітсізлікке түшірмей бізді. Татар, мұсылман кішілерін. Шуңа көре гүл үмітті яшек 97 жылында жырладым. Мен бұл үмітні деген жырны әйдәгіз қабатлап жырлайғалы. Мотор аранжировка білән. Үміт. Кеттік. What's up?
Bek zor rahmet. Yaratan değilsen sen özülüp Kuremin yüzünün olsun Men de seni süyen demegeş Sizem yüreğinin yarsın O şeri düzene o şeri Azaplavana şen ahoyt Yürekte biti bulmay bu yara Sabır içi düşme bu yara Yarattım değilsin sen üzülen Ol güller sivesin aldıma O da meni süyedir diye Yüreğine bir ruh aldama O şeri düzene o şeri Azaplavana şen ahoyt Yürekte bitti bulmay bu yara Sabır içi düşme bu yara Yaratan değilsen sen üzülüp İnime başını koyasın Taşlamaşı bağrım değilsen de Yüreğine yara salasın Aşık düzene aşık Uzaklanmışın vahoyt Yürekte biti bulmay bu yara Sabır içi düşme bu yara Ey Allah Yürekte biti bulmay bu yara Sabır içi düşme bu yara Yürekte biti bulmay bu yara Sabır içi düşme bu yara Sabır içi düşme bu yara
бір қатын кешетуге ире янда бүтәрлене башлай екен. Шунда сеннен бүгін шол хәтлі тәмне искеле. Сеннен бүгін шол хәтлі тәмне искеле. Ирен әйтәйін. Карвал олайсы ол деп әйтті. Әлбәттә бізге сәлемәтлік керек. Берсін Құдай сәлемәтлік, шыдарға керек. Карвал олсыз нейсіз. Әлек бір ситрамон бар е. Бір тішсізласа да шол, баш ауыртса да шол, давлениеге де шол, бір ситрамон, аспирин бар е бұғайындағын. Оны біреуді әшмейді. Қазір Түркиеге барсаң, бүтін аптекаларға орысша yazып қойғандар. Орысша. Английскада түгіл, аптека деп. Ішіне кіресің, біздікілер, сатушы біздікі, бір түрікті жоқ. Бір түрікті жоқ. Бүтін, мен де кірген бітәлі шында. Қойын білер емей, мана еме, мен де бүтін әсі біздікі. Міне татар бүтін дүнияға таралған, шундан иске түшті бір татар дан сұрайлар. Міне сіз шетелде сұрайлар, татар кішісінен. Өзіңіз картада республикағыз бір кішкенегіне түгерек. Қоя қарама, татар келіп шығады, татар келіп шығады. Неше болай олды, нешек сәбәбі нәрседе мұныңды? Брат деп әйтті де татар. Біздің ватан ол бүтін планета, Татарстан біздің офис деп әйтті де. Шәп беті, Татарстан біздің офис. Біз болдырабыз шынки. Біз болдырырға болдыра тұрған жігітлер, татар малайлары әлік-әліктен уфаллалар тартып, орбалар тартып, ауырлықны көріге керек. Ауырлық шынықтыра. Міне шуңа көре сұрап алып болмай ауырлықны. Аны үте кіші кішленегіне. Шуңа көре біз тартқан уфаллалар ол әлі қая кетмеді. Шуңа көре біз қорай алабыз әлі. Әтияне бізні де, өзі бізні де, балаларыбызны да, ұнықларыбызны да, һәм ұнықларыбыздың балаларында. Әйді іске түшіреміз ме уфалла арбасын елі ауырайт дейстәгіз, жырламайым. Әйдәгіз, жырлайық әлі, юбилейді түшіріп қалдырға ярамай уфалла арбасы. Şaklar isime düşede Kuzgata yüreğim yarasın Ufalla arabası yüreğim yarası Şıkırlı Turmuşunun nujası tüyelgen arbanı tortadır hayalay bir oğul bolası Eşirtti oşattı yaşattı Anladık biz onun faydasın Şuna da zorlanmay
erişmi Torttık biz ufalla orbasın Ufalla orbası yüreğin yarası Şıkırlı yollardan yırakla barası Tırmışının ujası tüyelgen arbanı Tortadır hıyalı bir oğul bolası Ул шақлар йырақта қалдылар Юқ инде біз тартқан арбалар Шол узған күннәргә үрелеп Гөмерләр тынғына ағалар Уфалла арбасы Йөрәгем ярасы Шықырлы юллардан Йырақла барасы Тормышының нужасы түйелген арбаны Тартадыр хыялы бір ауыл боласы Уфалла арбасы Йөрәгем ярасы Шықырлы yollardan yırakla barası Tırmışının нужасы tüyelgen arbanı Tortadır hıyalı bir oğul bolası Менә җыр ул бик зур тәэсир итү кешенә ия дуслар. Шушы 3 минут эчендә җыр кешене әллә кайларга алып китәргә мөмкин, яшьлегенә алып кайтыра. Иң көчле инструмент ул җыр. Һәм ул бик кыска вакыт эчендә дә тәэсир итә. Бүтән жанрлар сәнгатьтәге алай ук түгелдер дип уйлыйм. Авырлыкта да, шатлыкта да, бәхеттә дә, кайгыда да, байга да, урта хәллегә дә җыр кирәк. Чөнки җыр эчендә сүзләр бар, поэзия, шигърият һәм аның өстенә көй, аның өстенә оркестр,
Аның üstüne jırşının тавышы ята. Менә шуңа күрә бик көчле тәэсир итү кешек җырның. Инде менә җырны үзләре иҗат итеп, сүзен дә, киен дә үзләре иҗат итеп һәм башкарган кешеләргә инде аларны хупларга гына кирәк. Менә шундыйларының берсе безнең автор башкаручы Хәмит Мәткәримов. Әйдәгез әле аңа сүзне бирик әле. Хәмит Мәткәримов. Сизми дә, белми дә каласы икән. Яшьлеген күз ачып йомганчы үтә. Кайчанда булса bu mizgillerni sağınıp izge alırız miken. Kayşanda bulsa bu mizgillerni sağınıp izge alırız miken. Ay, yaşlığımda kalam elle, yaşlıkta yana yürek. Sağınıp izge alışın, mağdur yaşarık girek. Yaşlığımda kalam elle, yaşlıkta yana yürek. Sağınıp bizge alışın, mağdur yaşarık girek. Hey! Üttü yaşlığım diye udursan yanık güyü. Üte de gide, faytlı girige, kala yaşlı kadırlegine. Üte de gide, faytlı girige, kala yaşlı kadırlegine. Hop, hey, hop, hey, hop, hey. Yaşlığımda kalam elle, yaşlıkta yana yürek. Sağınıp izge alışın, mağdur yaşarık girek. Yaşlığımda kalam elle, yaşlıkta yana yürek. Sağınıp izge alışın, mağdur yaşarık girek. Haydi! Hop! Yaşlığımda kalam ele, yaşlıkta yana yürek. Sağınıp izge alışın, mağdur yaşarık girek. Yaşlığımda kalam ele, yaşlıkta yana yürek. Sağınıp izge alışın, mağdur yaşarık girek. 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 Hey, birge! Sen beni dilberim ver gel. Canımı cenanesi sen ver gel. Sen beni dilberim ver gel. Canımı cenanesi sen ver gel. İki cihanı server beni ver gel, ver gel. Canımı cenanesi ver gel. İki
İki cihanı serverim ben beri gel canımı cenanesi sen beri gel hey beri gel canımı cenanesi sen beri gel canımı cenanesi sen beri gel hoppa. Zarına kızarı beri gel ne kılsa ihtiyarı beri gel zarına kızarı beri gel ne kılsa ihtiyarı beri gel murat bulsa nigarım lagdası da durarım beri gel murat bulsa nigarım lagdası da durarım beri gel beri gel canımın cenanesi sen beri gel canımın cenanesi sen beri gel hoppa. Zoruna kızarı beri gel ne kılsa ihtiyarı beri gel zoruna kızarı beri gel ne kılsa ihtiyarı beri gel murat bulsa nigarım lagdası da durarım beri gel murat bulsa nigarım lagdası da durarım beri gel bir gel beri gel canımın cenanesi sen 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 beri gel hoppa beri gel canımın cenanesi sen 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 beri gel. Каралы Хәмид, менә син ничек уйлыйсың? Габделфәт Сафинның уңыш сыры бер сүз белән генә әйткәндә, ни дә микән? Рәфинә син бит инде Габделфәт абай белән бер сәхнәдә 15 ел. Синнән дә күп кеше белүче кеше юктыр. Ай, белмим инде, менә ничә еллар бергә эшләсәк тә һич кенә дә төшенә алмыйм әле. Ну, әйдә әле, тамашачылардан сырыйк, тамашачылар күбрәк белә миңа калса. Хөрмәтле дуслар, Габделфәт Сафинның уңыш сыры нидә? Әйтегез әле. Ничек уйлыйсыз? Гадилектә, тагын Рузиләдә диләр. Рүзиләдә. Хатынында. Дөрес бит. Тагын талант диләр, талант. Сез нәрсә дисез? Тыйнаклыкта диләр, менә тыйнаклыкны да аеруча искәртеп үтәләр. Тагын. Гадиллектә. Менә монда тырышлык дип әйтте берсе. Мин бик килешәм. Габделфәт абый бик тырыш кеше бит ул. Ну, тырыш кешеләр күп, менә юкса мин үзем дә ялкау кеше түгел инде, Рәфинә. Шулай да Габделфәт Сафин булып булмый бит инде. Ай, белмим. Габделфәт Сафинның уңыш сырын 100% белүче кеше юктыр ул. 100% белүче кеше бар, мин беләм. Ул Рүзилә Хасымовна, менә баягына әйтеп үттеләр, бит. Рүзилә Хасымовна менә минем читтән торып күзәтеп торганым бар. Күз карашыннан күреп, бүтән әйберне белеп тора.
Dostlar, bilesizmi? Mına şuna göre de onlar ikevleşip sahnede gene tügül, bugünkü günün en köp tirajı bulgan okşarlıkları bilen de halkımızga kolossal hizmet ko'rsatdilar. To'xtag'iz. Yankiler bu tavuş. Min әле bu. Габделфәт Сафинны мин беләм. Ул бит җырлagанда да бүтән җанын, тәнен, организмын халыкка биреп җырлый. Ay kiliştiresin ha. Габделфәт Сафин халыкка кирәк. Габделфәт Сафин халык җырчысы. Әйдә гүзәл дуслар, янәдән бүгенге кичәнең юбилярын шушы сәхнәгә шакырып калыйк әле. Сәхнәдә Татарстанның халык җырчысы İlgari dostum aşıkmalı. Tuktaptır. Mana konsertimizning naq mana şuşa yerinde evet. Eğer de biz sözünü Rüzile Kasımovnaga bermesek, tamaşaçılar bizden riza olmaz. Şulayma kilişesiz mi? Килешәм. Дөрес, Килешәм. чыннан да. Соң әйдә шакырыйк. Aydaga şakırıga. Сәхнәдә Рүзилә Хасимовна Сафина! Min seni sorab aldım köklerden. Gurur bulsun dedim. Yalqını bilen yürekni ут eterlik bulsun dedim. Hem sen kildin yemli jeyde. Tamgan şakta sağış balları. Bügüle sığıla karşı aldı seni şulmanımның sarı talları. Min köklerden sırab aldım seni. Yaratırga deyip ni bari. Рәхәт миңа син кайтканны көтү. Үзе газаплы да үзе ләззәтле. Җаныма саф сыю уты тотып тутырам көтү сәгатен. Мин көткәнне беләсең син. Шулдыр ул ярату. Сагыну рәхәте. Сөюнең рәхмәте. Эй. Lezzetli bu kötü saati.
Бұл тұрмышның суқымағынан барған шақта екеу атлап, сүйген ярың, язған ярың, ертсін сені аман сақлап, ертсін сені бірден қадірлесін, мәңгіге шул бір кешесін. Аман сақлап ертсін сені бірден қадірлесін, мәңгіге шул бір кешесін. Түгел бару yoldan ikov birge tигез отлап, зилзилелер күтіп тұра, бұрылышта сені қайшақ күтіп тұра, бұрылышта ауырлықта кертелерді қойғысы да бұл тұрмышта. Сәңді икеу бірге, еңін-әріңіні қойып инге, туқтап қалыма түз аламайма деп, қаршы ескен ұсал жерге, бәхіт біз алды деп, отлығаман алғы күніге, не көрсәңді икеу бірге. Бәхіт біз алды Yıllar ötkeş, anlatılıp bitkeş, aşıraştırdın nige ey yazmış, ulu tezeligen yara indi dağın yana, yüzlerine de cevap kütü salış, ulu tezeligen yara indi dağın yana, yüzlerine de cevap kütü salış. İzleyim sözler izleyim, ne deyip cevap vereyim? Yazmışmının nişik onlarga, yine de ömürken biz bu tenler iken, seni bitmeyine mi yaşlıyım?
Yine de ömürken bizi bu tenler iken seni bitmenim yaşlık hatam ola. Seni bik türlü yazmış, seni bik sirli yazmış. Seni de benim kersiz ötkenler. Allah izler sönemi anlatona bilemi. Bir eşraşayken kütkenler. Allah izler sönemi anlatona bilemi. Bir eşraşayken kütkenler. Düzelgen yara indi dağın yana. Üzerine de cevap kütü sabış. Ulu düzelgen yara indi dağın yana. Üzerine de cevap kütü sabış. Kuzilerine de cevap kütü sabış. Kuzilerine de cevap kütü sabış. Günü aşık buldum günahsız gözlerine. Sirli nurlar şağıldı kök samimi yüzlerinde. Niye deyip men qaradım sen yüzgende ak jilde. Okuşum idinle menim niye kirdin ko'ngilga. Işınlanma, yürek var tuyalamagan. Özü kuşasın yaratıp tuyalamagan. Sana kıngıra ışınlanma, yürek var tuyalamagan. Özü kuşasın yaratıp tuyalamagan. Bolam dersimin saati tevlekke ting. Bir qarasang muhabbatim, bir qarasang singlensin. Taqta yonuna chiqqanda qog'ilib ketding yolg'iz. Yazmışlarda yolg'izlar bor, bu yolg'iz tatlı yolg'iz. Sana kıngıra ışınlanma, yürek var tuyalamagan. Özü kuşasın yaratıp tuyalamagan.
Кайдым жылылык ораларда Нинди күзләр белән карыйм Дәрестә балаларга Нишәмә күз арасыннан Туя алмыйм сиңа карап Назлы карашыңа урап Дәшәсең ярат, ярат Соңга кыңгырау шылама Йөрәк бар тояламаган Үзе кушысын яратып тояламаган Соңга кыңгырау шылама Йөрәк бар тояламаган Үзе кушысын яратып тояламаган Biz adashkan iki can orada da şehirler Көңілім сындырып yollarga gildeşeler Kışlardan yukarı көтәрелем хыял бейік Abat sizinin yanıga ışa көңілі сөйем diye Мәскәу, Уфа, Шаллы, Казан Очрашулар булсын язган Мин сәфәрче гомер буйлап Сине эзләп барам Мәскәу, Уфа, Шаллы, Казан Очрашулар булсын язган Мин сәфәрче гомер буйлап Сине эзләп барам Бәхет ишек шакы анышы урау юллар үтә Бәлкем ул юллар чатында безне үзе көтә Очар канатларым җирдә минем сөю өмет Жылытырлар да шәһәрләр җанга җылы өреп Мәскәу, Уфа, Шаллы, Казан Очрашулар булсын язган Мин сәфәрче гомер буйлап Сине эзләп барам Мәскәу, Уфа, Шаллы, Казан Очрашулар булсын язган Мин сәфәрче гомер буйлап Сине эзләп барам Шақ миңа жырлар юлдаш болды Жырлары белән гомер сикертәләр коша узды Бик сагынып һәм зарыгып киләм сезнең яныга Дуслар белән очрашулар бәхет минем җанга Мәскәу, Уфа, Шаллы, Казан Очрашулар булсын язган Мин сәфәрче гомер буйлап Сезне эзләп барам Мәскәу, Уфа, Шаллы, Казан Очрашулар булсын язган Мин сәфәрче гомер буйлап Сезне эзләп барам
Biz татарлар жырлы маңлы халық. Жырмың сіңген біздің қаннарға. Жәлиллерің дарға барғанда да ұнытмаған соңғы дұға етіп ең маңлы жырын жырларға. Біз татарлар жырлы маңлы халық, тырыш халық, диндар иманлы. Біз тұқайлы халық, біз сәйдәшлі, фәридәлі халық, илхамлы. Біз дәртманлы халық, мәржәнилі, батыршалы халық, құлғалилі халық, мин тимірлі халық, жәлиллі. Рамил Жырағұлов. Мезгілдей қысқа бір ғұмыр еді, керексі ешіндей ешнерге, өзіңнен яқты іс қалдырып, ешерге сынатмай ешерге, адашып юғалып қалмасқа, әйленсе дүниясы мәхшерге. Түзәрлік, жеңерлік күш барды, ешерге, ешерге, ешерге. Адашып, юғалып қалмасқа, әйленсе дүниясы мәхшерге. Түзәрлік, жеңерлік күш барды, ешерге, ешерге, ешерге. Болып сырқауға берішінмей, ешесің көңіллер ешері, көрсетіп біз өрнек ешілерге, ешерге сынатмай ешерге, адашып юғалып қалмасқа, әйленсе дүниясы мәхшерге. Түзәрлік, жеңерлік күш барды, ешерге, ешерге, ешерге. Адашып юғалып қалмасқа, әйленсе дүниясы мәхшерге. Түзәрлік, жеңерлік күш барды, ешерге, ешерге, ешерге. Деп тек назлап дәшәрге, күзлерден ұшқынар шәшәрге, тырышып ахырға күнгәші, яратып ешәрге, ешәрге. Адашып юғалып қалмасқа, әйленсе дүниясы мәхшерге. Түзәрлік, жеңерлік күш барды, ешерге, ешерге, ешерге. Адашып юғалып қалмасқа, әйленсе дүниясы мәхшерге. Түзәрлік, жеңерлік күш барды, ешерге, ешерге, ешерге.
Жыршыбыз Рафина Ғанеуллина. Автор башқарушы Хамит Маткаримов. Жыршыбыз Илгәрәй. Менің білен бірге Айфара группасы. Баяншыларымыз Ринат Насеров, Ринат Валиев. Жыршыбыз Жапмағыш жігіті Болат Исмағилов. Гитарада Светлана Ғайнетдинова. Тауыш операторымыз Айдар Қайымов. Администратор Лилия Рухина. Концертны Випарт продюсерлық үзәгі ештірді. Рәхмәт, егітлер. Группаның сәнғат жетекшісі сіздің үшін жырлады. Татар жыршысы Ғабділфәт.